Ngithanda ukuthi-ke ngubingelele khona la ku-Backspace. Sengiphinde ngabuya-ke fune indaba-ke ithinta amaqembu alapha kwi-PSL, iy'ndaba-ke nje ezenzakalayo, hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe-ke la indaba-ke ithinta i-legend yayo-ke i-Kaizer Chiefs, yena-ke u-Itumeleng Khune. Kunesitatimende-ke esitrendayo lapha kwi-social media, into-ke eshiwo uKhune ngenkathi-ke kwamanye-ke ama-interview ayisho-ke lapha ngabadlali be-Kaizer Chiefs, and-ke isuse kokukhulu ukukhuluma lapha kwi-social media, kwehlukane-ke imibono kubalandeli bayo-ke i-Kaizer Chiefs. So uKhune uveza ukuthi-ke abadlali be-Kaizer Chiefs akusesibona-ke abadlali kodwa ama-influencer. Uthi-ke bachitha-ke isikhathi esiningi kwi-social media, then ukuthi-ke befocuse lapha kwibhola. Ubeke sesho ukuthi-ke labadlali bamanje abanendaba ne-career yabo yebhola, kodwa-ke bafocuse lapha ukuthi-ke bebe ngama-influencer. And ubeke sesho ukuthi-ke bona ngey'khathi zabo i-career yabo yebhola babeyithatha serious, even ifoni yayingabaphazamisi. Uyasho ukuthi-ke bona babe no-Facebook kuphela, nakhona kwawuku-check-a nje lokho mase uyayidlulela uyifocusele kwi-career yakho yebhola. So kunjalo-ke mbukeli, ikhona-ke lokho kushiwo nguyena-ke uKhune kwenye-ke ama-interview ngenkathi-ke bembuza ukuthi-ke yingani i-Kaizer Chiefs isi-strugglisha, and yingani futhi abadlali bayo bengaselekthwa lapha kwiBafana Bafana nguye uHugo Broos. So abanye-ke abalandeli bayo-ke i-Kaizer Chiefs ade-ke bevumelana naye uKhune bethi-ke uqinisile, and abanye kade bephikisana naye bethi akayeke intwana idlala ibhola, naye wayengekho perfect ngey'khathi zakhe. So kwehlukane-ke nje imbono ngaso-ke lesitatimende esenziwe uyena-ke uKhune. Sinjalo-ke mbukeli, yizo-ke lezi ade ngiphathele zona, ake ngithi-ke nje danke, ngiyazi bongela.